Ngiyabingelela begameni lenkosi. Ngithi nasebusuku uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela kakhulu inkundla yonke entsha, iyouth yonke egameni lenkosi yethu Jesu. Sibonga ukuthi uNkulunkulu umgcinile kwaze kwaba yilesi sikhathi. Noma isikhathi si-challenge kakhulu bazalwane. Iyouth i-challenge-ekile ngendlela emangalisayo. Manje siyambonga uNkulunkulu osigcinele le youth yaleli bandla. Nakulezi sikhathi ezize nazo. Angikhohlwa-ke ukubingelela iy'ngcebo zonke zikaNkulunkulu ezikhona la. Lokhu Jesu athi uma sithula lezi ngcebo singakhulumi ngezwi likaNkulunkulu amatshe iqoboqobo lawo ayokhuluma. So-ke njengey'ngcebo zikaNkulunkulu bazalwane sinomsebenzi wokukhuluma izwi likaNkulunkulu kuyisikhathi noma kuyisizwe. Amen. Bazalwane kukuningi engizokusho. Inhliziyo yami iyathobeka kakhulu ngale project eliqhuba. Hallelujah. Ingakho ngithi uNkulunkulu makanibusisa nipha amandla. Niqhubeke nigijime ngamandla kakhulu. Ngiyabheka lana ukuthi mhlambe inkosi yami lana ubaba uJabele usivumela ngoMsuku nathi sibe ngani ngolunye ama-practice. Zethu bazalwane siqonde ukukhombisa ukuthi sithokozela kangakanani i-project eqhuba. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu anenze liqhube ngobungcwele. Kungabi bikho lutho oluyokwenza ukuthi ithuke. Ihambe ngobungcwele nangobuqotho. uNkulunkulu uyamsiza anikhulise. Ngiyathanda ukuthi baba umlinde ukuthi uNkulunkulu ayibize ukuthi hambe phambi kwethu ubaba uJJ Ngubani. Ngiyacabanga ukuthi enhliziyweni yakhe nawe uyanikhulekela kakhulu. Ukuthi niqhubekele phambili ngaso sonke isikhathi. Semgcina-ke bazalwane. Umuhle kakhulu umsebenzi ophakamisa ibandla. Sine-challenge. Ibandla lonke line-challenge. Mhlambe kakhulu inina ngoba inina eniphambili enqoleni yokuqhuba iproject. Abanye ababuka lo msebenzi uqhubeka bawubuka njengesikhali mhlambe sokubahlasela. Amen. Be careful. Umsebenzi kaNkulunkulu senze lokhu ukuba sidumisa uNkulunkulu hayi ukuholodela abantu. Yilokho bazalwane, lokho akuyi kwi-youth kuphela nakubantu abadala. Amen. Senzela ukuthi ibandla lethu libe nokuthula, nabantu abazolilandela bazi ukuthi sinabazalwane sithobela uNkulunkulu ngesikhathi sonke. Yilokho chairman bengithi ngifuna ukudlulisa phakathi kwebandla ukuthi asithi lokhu sikusho bathi abelungu put it on record ukuthi sithi akungenzeki bazalwane. Kodwa umsebenzi eniwenzayo muhle ngendlela emangasayo. Singenzi lutho oluyongcolisa nolokwenza abantu bajikijela amatshe bathi bukanike benzayo. Sithi uNkulunkulu kaMakanibusise konke enikwenzayo, anikhulise kumazwi uNkulunkulu ngesikhathi sonke. Inkosi enibusise.